تاشقندہ ازبک صدر ہمراہ پریس کانفرنس نیامہ مزن وزیر شہباز شریف گشتہ کہ پاکستان و ازبکستان نیامہ مضبوط سیادی دوی ملکانی سیادی درست نیمگا روگئی دوی ملکانی مفاد سرمایہ کاری و بیوپارا گیشیے ازبکستان پاکستانی شراکت داری دوی ملکانی وشحالی و دیم روی میں ہم گرنچے عزمیں شہباز شریف گشتہ کہ ازبکستان سرمایہ کارا پاکستان تروتاب دعوت دیں پاکستان دیم روی واسطہ ماں پر عزمی نواز شریف دیم روی ویژن سرا گامزنی مزن وزیر گشتہ کہ ٹیم ہمراہ دوی ملکانی نیامہ سیادی گیش محکم کنی یہ گشتہ کہ سیاحت پڑا ہوریا کار کنی اقتصادی زونز سرمایہ کاریہ ممکن جوڑ کنی افغانستان درگتہ گپکنانہ مزن وزیر شہباز شریف گشتہ کہ خطہ دیم روی واسطہ محکم افغانستان حجدریے افغان حکومت وتی سرزمینہ پاکستان خلاف کارمرز مکان صدر ازبکستان گشتہ کہ مزن وزیر شہباز شریف پاکستان تروتاب دعوت قبول کتا دمکی میں انستمانی فورمز سرا یک دومی کمکا برجہ داری دوی ملکانی نیامہ بیوپاری حجم $2 ارب دا گیش کنک بھی تاشقند و لاہور نیامہ باقاعدہ پرواز دوی ملکانی واسطہ فائدہ مندی اور دوی ملکانی سیادی گیش محکم بہانی صدر ازبکستان ہم گشتہ کہ درپیش چیلنجز گرددار واسطہ ہم گرنچے لائمل اجدری دوی ملکانی گپ و تران و معاہدہ باز ہاساں وش نیوز